Okay. Paspor di sa tinlintas ko, agraman plane ticket po. Tapno ni nagkatrabaho jay Amerika, adot dolyar ko. Nagaproduct o darling ko, katipawin ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad din nakin regalo. At toyak nga nagbalik bayan tapnon umay kasarong karan. Asawayan ka kumangan siyak magtantay tinalikodam. Mas daawak ng tao galim, tadamitin sa balim. Pwedeng tatawid ko isukayan tay nagidulin. Rayaw! Ni Ilocano, Rayaw! ni Ilocano, Ilocano. Ni Rayaw! Passport di sa tinlipas ko, ang raman plane ticket ko. Tapno ni nagkatrabaho jay Amerika, doon dolyar ko. Nagaproduct o darling ko, katipawin ko ticket daw ko. Patawid ko Look-lookin na ka ni DJ Marty. Ayan na. Ay, sayang day di balay lotikot si Singsing Aritos kwentas kenrilo. Day di ba kaya sapatos bikini bra cutex ka na pro. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sutana bestida ken medyas ngented ko. Day di paglutuan, pagrikado ken katulong a 20. When biyak ko. Sayang day di television betamax refrigerator. Washing machine electric pan air condition ken radyo. Day di pa'y kaldero ba nga kaserola paryok kanaklo. At dapay kutsara, tinidor, abrilata ibo ko, puneng pagasa timba kentay palanggana biyak ko. Nakakaskas ang timpain mo biyak ko. Di mo man lapin ang panunot, di mo man lapin ang panunot ti sakripisyo. Inikan kami ti Diyosto, talaga kan kompleto. Uwan biyak ko, tagdapay katre. Ikamen, pinggan pagtugawan labisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pen na pagsurat mo. Maumakon! Maumakon ng mga ibabay tila, dumapay ngantid ko. Ngam ribeng na laeng tapon mga talaga nga si kakit manikulbo. Di mo man lamalagip, nga pati day di sabon. Shampoo! Pagkabot ti kili-kili, pag-ingat, pagsipiliwin na toothbrush, tapulaan may tartar, tagipan mo. Ay, talaga si kagat gold digger ka. Di ka pa ilang kulipagpag, pinso ka nakitinta, makamalas kinura, dinalmuranas, di ka pa ilang balin nga paltat. Weh! Another sa piling na buwang Magella ng Yoyoy Villame ng Isabela. Wala. May sapay ka no. March 16, 1521, Apa. when Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night across the big ocean until the show is small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done because Castilla gave that waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahumabon met him, they were very happy. All people were baptized in point the Church of Christ, and that beginning our Catholic life. When Magellan visiting Mactan to Christianize then everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home.
so mad, ordered his men to come up flat. Mactan Island, we call that grass, 'cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at town, full of his spear versus gun and cannon. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried a cry. Oh mother, mother, I am sick. Oh the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. That's the end of Magellan and the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Ray Al. Ni Ilocano. Ayan, natapos.